chibai ule Mars ni tum sang ni som ni puruk tlaya khanin okin thlale ma lunar eclipse oma thla sen room bok ti kan la rete yome kha tlem han zir chiangila lunar eclipse thla oklem kan ti hi ni le thain kara kan lei thlolu wanga omania kha kumin sang ni som ni puruka thla oklem masaber ania tin kha thla oklem pum lum ani bokani chun August tha hian thla oklem chanve kan ti mai partial eclipse ka omle don bokani chun thla sen room na chan kha hei mizo tam takena kan ngai dana chu in vai vut khuna sa le mei khu lo hal khuna sa wanga ni kan ti mai trina kha ani ngot lo dewa blood moon hi chu lo hal turom ve lo na le lo hal ve ngai lo point an mu ve thin thawani e a chan dik taka chu eng zung ron kal hian pel sin tu le pel dar tu le lo ti boi tu nei wang ania chu vai vut khu wang puni thei thawa chu ti line at magnetic field ang lam wang painom thei ni Rayleigh scattering anti maya Rayleigh scattering hi amuchuk tu chu John Rayleigh British scientist nia John Rayleigh hi Nobel Prize polo dong to ani nizung hi arang lam fawa chu light scattering anti maya light engkal dar hi anin van pol rui te jing ni chu lai sen room te tlai lama sen room ang chi te po hi ni eng zung ron kal lo in then dar wang lo mania Rayleigh scattering kan ti ani tuna chuan thla oklem live video lunar eclipse live video tang thlir tong kan video te lo thlir sa ben kan lom le ni kan channel hi lo subscribe sa ve ula la subscribe lo te kan chuna theyang angin min lo share dar sak ve don nia kan lo me